press statement aputha kalam ke pangcheng la pulo ni phai tarik ini 12/7/2022 Jakong Julayani di Press Club di Kualong Karbi Ex Revolutionary United Forum KERBF mate abaring resim tang resim keot song trok 6X militant organization KNLF UPLA PDCK KPLTR KPLTM Laten KPLTC atau mahin pen Damtang Karbilong Karbi Accord 2021 mate MOS 2021 akan lamte isi ini Sorkar Bok Athengno lamte ke pangdak pen Bilta Ong Chutai Along Pajethang Kondo Damtang Aningka Nari Apor Along Abarin Risinton Asong Song Trok 6 militant organization Atum Lapen Sorkar Go India Go Assam Angbong Kachingwai Pachetonsi Lamdon Mate Karbi Accord 2021 MOS 2021 Delhi Along Chitopolo Lamdon 2021 Ateng Sorkar Go India Go Assam Atumahin Pen Lamdon Alam The Angdeng Pi Angdeng Su Kito Anta Kepacun Daprang Nangji Arpu Mate Moral Responsibility Do Lapen Ke Claim Ponji Alam Chak Tadu Lapen Jongdame Lamdon Kepadulia Farman Lapen Kepacunji Farman Si Akehai Amit Shah Home Minister of India Akehai Narendra Modi Prime Minister of India Angge Akehai Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam Karbi Anglong Batai Nang Humrilo Amparta Akehai Tuliram Rongha CM Karbi Anglong Thomas Council Honorary Doctorate Degree Peace and Development and Unity Hui Kemanta and Keglo Lapen Karbi Anglong Thomas Council Team Karbi Anglong Atum Lamdon 2021 Kepacun Pong Nangji Arto Lamdon 2021 Atengsi Damtang Aporalong Akehai Narendra Modi Prime Minister of India Jota Karbi Anglong Bangsi Kachingthur Asai Amu Along Eta Somponlong Lamdon 2021 MOS 21 Kepacun Pong Pamiji Lapen Kepaprang Ponji Aparman of India Lapen Karbi Anglong Thomas Council Tim Karbi Anglong Atum Abarim Risim Keot Asong Atum Apang Rapchari Atawar Awar Sai Mate Political Rehabilitation Political Will U Amuton Pinchong Nangji Mate Atawar Ko Nangji Apolo Monta Non Rabdet Athengnu Along Keklang Take Lamdon 2021 MS 21 Apang Kemisen Lapen Ding Gite Kipi Awe Lapen Sai Kipacun Punjin Along Kepangkre Kepanung Asong Tisek Ponong Lamdon MOS 2021 Ateng Pen Go India Go Assam Lapen Karbi Anglong Thomas Council Team Karbi Anglong Atum Lamthe Kachipi Alam Chak Doa Napuka Ardi Arku Responsibility Chiteng Pon Pen Sai Kepacun Pon Pamit Kegi Apang Akeng Kam Kachijor Kenang Sotu Walam The Panongsi Abaring Risim Tor Asong Song Sokatum Mate Kerap Amate Karbi Ex Mose United Forum Asong Inpen Kacunegi Epil Alam The Pangdak Mose Bilta Pakistan Kono Lasi Number 1 Lamdon 2021 Along Angdeng Klaus Doan Prabjin Pen Go India Go Sam Pen Kakatu Ahin Pen Kepacun Pon Keklem Lamdon 20.2 Lamdon 21 Along Angdeng Pi Angdeng So 2.2 2.3 3.5 3.6 4.4 4.5 4.6 Lapen 5.2 Ateng Pen Ateng Prabjin Pen Kepacun Pon Keklem Go point number 3 Bangkel Apollo Lamdon 2021 Ateng Kak Mate Tim Karbi Anglong Atum Ahin Penta Arsikjit Arpu Deng Ponsi Prabjin Pen Kepacun Pon Keklem Point number 3 Bang 4 Bang Apollo Lamdon 2021 Ateng Go India Go Assam Atum Ahin Penta
Prabin men sai dengpon si ke pachun pon ki claim. Point number 5 ke Lamdon 2021 berhak kerap asong ahin pen ke bang hilang arni Delhi Humri Damsi Home Minister kaprek minister lapen bo India kete atum pen kachitong asai dengpon si Lamdon 2021 MOS ke pachun pon dia pan sai dengpon ko